Unesco Jakarta Serviço Remoto ke Unesco Nacional, loke competição vídeo ba nação rua, Timor-Leste ho Indonesia, o objetivo de promover patrimônio cultural e a nação rua ne. Ia salão yang Martin Infordepe balide dili, sexta-feira loron sadolo resin 5 novembro tina rihun rua ronol resin hat. Secretário Executivo Comissão Unesco, Luiz Olívio informa, competição vídeo idane, loke ia fatin rua, ide ia jog Jakarta Indonesia, no ide seluk mak ia Timor-Leste. Liu husi video nebe participante sira halone, bele dada ema hotu ia interesse, ba kultura husi rai rua niang, liu ba jovem sira. Antes ne, ia prelimário ia total vídeo hamotuk tolunolu, no husi idane, tem que hili reduz to the best 5, no sira 9 ne, maksai hanesan manain 9 ia competição vídeo ne. Então, logo video competition ni ia fatin rua. Ida ia Yogyakarta, Indonesia, no ida Timor-Leste. Então, orsida lorai, sira nea competição ne, sira nea video haloteona, produziona orsida lorai sehare, semak saya manang nain, video balong ita hariona. Então, ia naba maka ita nea video ne, insama kita bela dada ema barak, juventude barak ni interesse ba ia kultura, lilimus promover na kultura. Video 5 meter submete. Mas antes ni ia preliminar dan ia 30 videos, mas ita tem hili reduce to the best 5. Memang kita ia harus tidak saya mana nangin. Video sana pernah masuk saya datang. Video sana kalau boleh ada kono ba insa maka sada patrimoni kultural Italian ni English pula international cultural heritage. Saya dah kita halau di Timor-Leste. Insa premi ba menang nanti. Premi menang na insir osir haus siro hatene ni ita musei be secretaria la cargo siro lor me acompaña imbel hatene premi sara sira hatane no. Nara komplit. Orçamento ba dihana kan orçamento ba orçamento rua ba suporta tebrane ida mahusi SIDA deve suporta Listina Jakarta de maka ba elaboração relatório periodical report ba UNESCO e orçamento de fala mak suporta ba elaboração ba video competition ne orsi da for prêmio osana udah for prêmio ba manana insira ne halo video competition ne mais si ice cup si Korea. Ya sekretaris Kulpa ikut sendiri kita ini kata pais utama kan kita ini patrimônio Reportagem no Vai Magno Televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.